Zbog svojega prometnog položaja, Karlovac je u Domovinskom ratu imao osobito važno geostrateško značenje. Jedna vojna operacija planirana je kao velika i odlučujuća pobjeda koja će promijeniti tok rata i doneti preokret na ratištu. Umjesto toga, ona se završila haotičnim povlačenjem, teškim ljudskim gubicima i brojnim pitanjima koja ni danas, više od 3 decenije kasnije, nemaju potpuno jasan i konačan odgovor. Zamislimo mračnu i izuzetno hladnu decembarsku noć 1991. godine. Temperatura nemilosrdno pada na stravičnih 15 stepeni ispod nule. Hiljade naoružanih ljudi stoji u potpunoj tišini na obali ledene i brze reke Kupe. Oni u mraku čekaju naređenje za početak jednog od najkompleksnijih i najopasnijih vojnih manevara koji vojska može da izvede, forsiranja reke iz pokreta uz borbu. Za mnoge vojnike sa hrvatske strane, pretežno tek mobilisane rezerviste iz urbanih sredina Novog Zagreba, ovo je bilo vatreno krštenje. Za neke od njih to će nažalost biti i posljednja bitka. Ako želiš da ti ponovo izlaze ovakva i slična videa gde pričamo o zanimljivim i često skrivenim pričama, nemoj da zaboraviš da se pretplatiš, jer sljedeće što dolazi može biti još zanimljivije. Operacija Vihor bila je jedna od prvih ofanzivnih akcija novoosnovane hrvatske vojske, pokrenuta sa jasnim ciljem potiskivanja snaga Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane pobunjenih Srba sa područja Banije. Krenuo je veoma obećavajuće, prodorom elitnih specijalnih jedinica duboko u neprijateljsku teritoriju pod okriljem noći. Ali, u roku od samo 48 sati, ova velika operacija se pretvorila u potpuni taktički kolaps. Kako je moguće da jedan opsežan napad sa hiljadama vojnika, oklopnim jedinicama, artiljerijskom podrškom i apsolutnim elementom iznenađenja izgubi svoj zamah tako brzo? Da li je presudio neiskusan komandni kadar, katastrofalna logistička podrška, nesavladiv i zaleđen zimski teren ili pak brza, nemilosrdna i odlučna reakcija protivnika? Da bismo zaista razumeli razloge ovog dramatičnog neuspeha, moramo se vratiti na sam početak i detaljno, korak po korak, istražiti pitanje koje vojni analitičari i istoričari proučavaju i danas. Zašto je operacija Vihor propala? Krajem 1991. godine rat na prostoru bivše Jugoslavije ulazi u svoju najintenzivniju i najkrvaviju fazu. Situacija na ratištima širom zemlje je prelomna i izuzetno teška. Vukovar je pao u novembru, nakon višemesečne razorne opsade, a na jugu se Dubrovnik nalazio pod teškom blokadom. Na području Banije, na svega 50 km južno od Zagreba, situacija je bila izuzetno kritična i napeta. Tokom septembra i oktobra te godine, snage teritorijalne odbrane pobunjenih Srba, uz snažnu podršku oklopnih, motorizovanih i artiljerijskih jedinica Jugoslovenske narodne armije, preuzele su kontrolu nad Hrvatskom Kostajnicom, Petrinjom, Topuskom i Glinom. Njihovo brzo napredovanje zaustavljeno je tek sredinom oktobra, u presudnoj bici kod Novog Farkašića, nakon čega se linija fronta stabilizovala duž toka reke Kupe. Reka je tako postala prirodna granica, dubok i hladan rov koji je razdvajao dve vojske u iscrpljujućem pozicionom ratu. Hrvatske snage su se našle razvučene na veoma širokom frontu, od Pokupskog preko Petrinjskog zaleđa sve do Sunje. Dubina hrvatske odbrane bila je opasno mala, a glavna prijetnja dolazila je od masovnih oklopnih rezervi Jugoslovenske narodne armije. Krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, hrvatske snage su već pokušale jedan prelazak preko mosta kod Slatine Pokupske, ali je taj napad propao. Atmosfera na terenu bila je naelektrisana, obeležena stalnim artiljerijskim duelima, snajperskom vatrom i teškim gubicima, uključujući i brutalan masakr nad civilima u selu Gornje Jame koji su srpske snage počinile samo dan pre početka nove operacije. Uprkos ranijim neuspesima i teškim uslovima, zapovedništvo operativne zone Zagreb i operativna grupa za Sisak i Baniju odlučuju da je krajnje vreme da se vojna inicijativa preotme iz ruku protivnika. Bilo je apsolutno neophodno pomeriti liniju fronta dalje od Siska i Zagreba kako bi se sprečili dalji artiljerijski udari na naseljena mesta. Tako se, u strogoj tajnosti, rađa ambiciozan plan za operaciju Vihor. Operacija Vihor planirana je kao izuzetno složen vojni napad iz pokreta, koji je zahtevao nasilni prelazak velike vodene prepreke. Vojni i politički cilj operacije bio je jasan.
Uspostaviti snažan i stabilan mostobran na desnoj obali reke Kupe, snažnim udarom probiti prve neprijateljske linije, napredovati prema selima Zaloj i Glinska poljana, te na kraju direktno i ozbiljno ugroziti srpske vojne položaje u okupiranoj Petrinji i Glini. Uspostavljanje ovakvog snažnog oklopno-pešadijskog klina duboko u neprijateljskoj teritoriji otvorilo bi mogućnost za dalju, širu ofanzivu i oslobađanje cele Banije. Za glavno mesto prelaska izabran je plitki gaz na reci Kupi kod sela Šišinec, koji je nekada davno bio izgrađen od strane inženjerije Jugoslovenske narodne armije, a nalazio se na razmeđi sela Gračanica i Stankovac. Datum početka ovog masovnog napada bio je precizno određen, 12. decembar 1991. godine. Izbor baš ovog datuma nikako nije bio slučajan. Naime, tog dana je za šire područje Banije važio separatni lokalni dogovor o jednodnevnom prekidu artiljerijske vatre radi bezbednog izvlačenja jedinica i tehnike Jugoslovenske narodne armije iz zagrebačke kasarne Maršal Tito. Hrvatski komandanti su odlučili da ovu specifičnu situaciju iskoriste kao element potpunog taktičkog iznenađenja, računajući na opuštenost neprijatelja. U operaciju su bile uključene veoma značajne vojne efektive sa obe strane, što je ovaj sukob činilo jednim od najvećih sudara na ovom delu ratišta u toj godini. Glavni teret operacije pao je na 102. brigadu Hrvatske vojske iz Novog Zagreba, potpomognutu iskusnim pripadnicima specijalnih jedinica kao i tenkovima oklopno mehanizovane jedinice iz sastava 2. A brigade, poznate kao Gromovi. S druge strane reke, liniju na Kupi branili su lokalni srpski teritorijalci iz 1. brigade teritorijalne odbrane Glina, pod komandom potpukovnika Marka Vrcelja. Ovi lokalni borci su iza sebe u dubini teritorije imali masivnu podršku elitnih motorizovanih brigada Jugoslovenske narodne armije, poput 592. brigade premeštene iz Kumanova, naoružanih modernim tenkovima M84. Sve je delovalo spremno za veliku ofanzivu, ali vojna istorija nas nebrojeno puta uči da se i najpažljivije razrađeni planovi često raspadnu u paramparčad, već pri prvom ispaljenom metku. Sama operacija počinje pod okriljem duboke ledene noći, između 2 i 3 sata ujutro, 12. decembra. U potpunoj tišini, boreći se sa ekstremno niskim temperaturama, izviđačko-diverzantska grupa Glinskog bataljona i pripadnici specijalne jedinice policije iz Siska, poznati po svom ratnom imenu Ose, započinju tajni prelazak reke u malim gumenim čancima. Njihov izuzetno opasan zadatak bio je da nečujno neutrališu straže i obezbede teren za siguran dolazak glavnine snaga. Prešavši hladnu Kupu, specijalci se u mraku uspinju 200 metara na strmo brdo patrolnicu iznad sela Gračanice. Podeljeni u 2 borbene grupe pretvorilo u smrtonosnu zamku. Najveći deo krivice za brzi slom operacije leži u nekoliko ključnih faktora. Prvi i najvidljiviji bio je logistički kolaps usled nesavladivih vremenskih uslova. Priroda je te noći bila jednako okrutan i nemilosrdan neprijatelj kao i vojska sa druge strane nišana. Temperatura se u noći sa 12. na 13. decembar spustila na neverovatnih 15 stepeni ispod nule. Hrvatska pešadija koja je na teren izašla pretežno opremljena u neadekvatne letnje i jesenje uniforme, bila je potpuno mokra od napornog prelaska ledene reke. Ekstremna hladnoća slomila je borbeni moral jedinica pre nego što je neprijatelj i ispalio prvu granatu. Ilustracije radi o kakvim se uslovima radilo. Ceo jedan vod 145. brigade smešten na obližnjem Šestanj brdu dobio je tešku upalu pluća zbog stravičnog smrzavanja. Još gora logistička situacija odvijala se na samoj reci Kupi. Iz teško objašnjivih razloga, ključni deo 36. inženjerijsko-pontonske bojne Dabar povukao se te noći nazad u bazu zajedno sa neophodnim skelama i amfibijskim transporterima, ostavljajući trupe na desnoj obali sa samo nekoliko malih gumenih čamaca. Borbene trupe koje su se nalazile duboko u neprijateljskoj teritoriji praktično su ostale odsečene od sopstvene pozadine, bez mogućnosti snabdevanja, evakuacije ranjenika ili dostave teže municije. Drugi presudan faktor bilo je pucanje komandnog lanca i teška inercija pojedinih jedinica. Precizno osmišljen plan počeo je da se raspada po šavovima zbog otkazivanja poslušnosti i ogromnih kašnjenja. Na desnom boku operacije 10. brigada, koja je kasnije preimenovana u 153. brigadu,
pod komandom Stjepana Turčića, jednostavno se nije pomakla sa svojih polaznih položaja u Gajdekovu, potpuno ignorišući naređenja za napad. Turčić je zbog ove neverovatne neaktivnosti mukotrpno prikupljajući informacije od ranjenika i preživelih teritorijalaca koji su se panično povukli iz Gračanice, provlačeći se kroz sopstvena minska polja, Vrcelj stiče punu i realnu sliku o ogromnoj snazi hrvatskog prodora. Njegov vojnički odgovor je bio trenutan. On uspostavlja radio vezu sa svojim 2. i 3. bataljonom koji su se nalazili u Maloj Solini i Zaloju. Započinje hitnu, opštu mobilizaciju svih dostupnih vojnih rezervi, a u borbu interventno uvodi ozloglašenu grupu Šiltovi pod komandom Siniše Martića. Inženjerija Glinske brigade brzo postavlja protivtenkovske prepreke na svim ključnim putevima, potpuno zatvarajući pravce daljeg hrvatskog napredovanja. Presudna taktička prednost druge strane ležala je u nadmoćnoj vojnoj logistici i dubini teritorije koju su kontrolisali. Na hitan poziv u pomoć momentalno reaguje prva operativna grupa Jugoslovenske narodne armije. Na teren noću pristižu iskusni, školovani oficiri iz operativne zone Banija i Kordun, predvođeni pukovnikom Mirkom Rakovićem. Tokom te iste noći ogromno vojno skladište Javornik otvara svoje vrata. Komanda 592. motorizovane brigade na liniju fronta šalje stotine granata za teške haubice od 122 mm, nebrojene mine za minobacače i ogromne količine pešadijske municije. Do svitanja 13. decembra Vrcelj je grupisao svoje jako ojačane snage u 2 glavna napadna klina. Jedan snažan odred išao je iz Zaloja direktno prema Gračanici, a drugi iz Male Soline prema Stankovcu. Skoncentrisane u veoma malom, neosiguranom mostobranu, bez adekvatnog zemljanog zaklona i mogućnosti manevra, hrvatske snage našle su se u direktnom dometu razorne brigadne artiljerije i modernih protivoklopnih sredstava. Zamah operacije Vihor je bio potpuno i nepovratno slomljen. 13. decembra, tačno u 7 časova ujutro, pravi pakao se sručio na hrvatske položaje. Srpske snage započinju masivan, koordinisan i brutalan minobacačko-tenkovski kontranapad na sela Stankovac i Šišinec. Smrtonosni pritisak teške artiljerije, direktno podržan udarima tenkova M84 Jugoslovenske narodne armije i ranije ukradenog hrvatskog tenka, izazvao je potpuno rasulo. U redovima iscrpljene, neispavane i smrznute 102. brigade izbija velika panika. Bez ikakve prave artiljerijske podrške sa sigurne leve obale Kupe, odbrana momentalno puca. Započinje haotično, neorganizovano i tragično povlačenje stotina vojnika nazad prema reci. Kada su vojnici stigli do obale, dočekao ih je novi stravičan šok. Vojne inženjerije više nije bilo, teški pontoni su nestali, a raspoloživih gumenih čamaca bilo je tragično premalo za masovnu evakuaciju. Ostavljeni na nemilost teškoj neprijateljskoj vatri, desetine hrvatskih vojnika donose očajničku odluku. Skaču u ledenu i nabujalu Kupu, čija je temperatura jedva prelazila 0, nadajući se da će preplivati do spasa. Oklopno mehanizovana jedinica našla se potpuno uhvaćena u zamku. Nemajući apsolutno kuda sa oklopnim vozilima na rečnoj obali, zapovednik naređuje tenkistima da onesposobe sopstvene tenkove i transportere, kako ne bi pali neprijatelju u ruke. Posade u žurbi ostavljaju vrednu mehanizaciju i kao obični pešadinci beže preko reke. Do 16 časova istog dana svaki ozbiljniji vojni otpor na desnoj obali je prestao. Sat vremena kasnije, pukovnik Budimir, dobivši tragičan izveštaj da na desnoj obali Kupe nema više ni jednog živog hrvatskog vojnika, usmeno naređuje zvanični prekid operacije. Ono što je u planovima trebalo da bude trijumfalni proboj, pretvorilo se u smrtonosni, haotični debakl. Cena ove greške bila je previsoka. Ukupno su stradala 22 hrvatska vojnika, najviše iz 102. brigade koja je izgubila 13 ljudi, dok su Gromovi izgubili 6 uz desetine ranjenih i promrzlih vojnika. Sa druge strane, snage teritorijalne odbrane imale su 19 do 20 poginulih boraca, uključujući i 15 teritorijalaca koji su stradali braneći kuće u Gračanici, na čelu sa komandirom Nenadom Borojevićem. Istorijska valorizacija operacije Vihor vodi se i danas,
a sama akcija dugo je predstavljala svojevrsnu tabu temu o kojoj se u javnosti malo i nerado govorilo zbog razmera katastrofe. Istoričari i iskusni vojni stručnjaci u potpunosti su saglasni da je ovo bio školski, udžbenički primjer ofanzive koja je propala isključivo zbog unutrašnjih sistemskih slabosti. Penzionisani brigadir Vlado Hodalj, koji je do detalja raščlanio operaciju u naučnom časopisu Polemos, glavni uzrok ovog neuspeha ne vidi u nedostatku ljudske hrabrosti. On jasno zaključuje da tragedija 102. brigade leži u apsolutnoj nepripremljenosti zapovedništva i postrojbi za provedbu ovako složene operacije forsiranja reke iz pokreta. Hodalj naglašava ozbiljan nedostatak osnovnih vojno-stručnih znanja, nerealnu procenu borbene gotovosti na brzinu mobilisanih civila, te tešku nedisciplinu i samovolju viših nivoa komandovanja. Sa druge strane, istaknuti hrvatski vojni istoričar Davor Marijan u svojim analizama podsjeća da se operacija mora posmatrati kroz prizmu tog vremena. Vojska je krajem 1991. godine tek bila u bolnom početnom procesu tranzicije iz defanzivnih formacija u ofanzivnu silu. Iz perspektive srpskih vojnih analitičara i učesnika, uspeh odbrane pripisuje se pre svega ogromnoj, apsolutnoj nadmoći u artiljerijskom i oklopnom naoružanju, ali i izuzetno brzoj sposobnosti lokalnih komandanata da stabilizuju vojne redove nakon početnog noćnog šoka i iskoriste geografsku prednost terena. Posljedice operacije Vihor bile su izuzetno dalekosežne, kako na čisto vojnom, tako i na dubokom psihološkom planu. Iako su na levom boku bojišta hrvatske snage uspjele da ostvare manje taktičke pomake oko Petrinje, u strateškom smislu ovo je bio izuzetno težak i bolan poraz. Traumatično iskustvo Zagrebačke brigade, sa gubicima vojnika čija su imena danima odjekivala širom Novog Zagreba kroz desetine crnih umrlica, ostavilo je dubok i trajan ožiljak na cijelo društvo. Gubitak vojne tehnike bio je kolosalan udarac. U ratu gde je svaki ispravan oklopnjak vredeo čitavo bogatstvo, izgubiti tenkove T-55 i oklopne transportere smatralo se pravom vojnom katastrofom. Zanimljiv je istorijski podatak da su neki od tih istih tenkova potopljenih u hladnoj reci iz mulja Kupe tek u julu 1992. godine izvlačili pripadnici nigerijskog bataljona mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, kako bi ih zvanično prebacili u Glinu na stranu lokalnih snaga. Za snage teritorijalne odbrane i Jugoslovenske narodne armije, pobjeda na Kupi značila je čvrsto osiguravanje zacrtanih granica. Linija fronta je time potpuno stabilizovana, duboko zakopana u šume i blatnjave rovove, gde će ostati gotovo nepromenjena pune 4 godine, sve do velikog vojnog preokreta 1995. godine. Ipak, teški debakl na obalama Kupe naterao je vojni vrh da radikalno promeni svoj pristup. Shvaćeno je da bez besprekorne logistike i oštre vojne discipline nema uspešne ofanzive. Bila je to teška lekcija plaćena mnogim životima u jednoj mrzloj noći. Operacija Vihor danas i dalje stoji kao jedno od najvažnijih, ali najmanje spominjanih mračnih poglavlja vojnih sukoba 90-ih godina. To je dramatična i tragična priča o prevelikoj ambiciji koja se u punoj brzini sudarila sa surovom realnošću vojnog neiskustva. Priča o vojnicima koji su bačeni u nemilosrdnu, surovu borbu na nepoznatom terenu koji nije praštao ni najmanje taktičke greške. I to pred protivnikom koji je znao kako da iskoristi svaku tuđu slabost. Danas, jedini nemi svedok te stravične panike, junačke hrabrosti, zaleđenih oružja i tragično ugašenih života tokom tih krvavih decembarskih dana, ostaje hladna, nezaustavljiva reka Kupa, skrivajući zauvek u svojim tamnim dubinama tajne jedne vojne operacije koju jedni očajnički pokušavaju da racionalno objasne, a drugi bi najradije želeli da zauvek prepuste zaboravu.